Salamak melambi, salamak kaborok lan puang, lako kombongan masalok na puang tu di pakaborok lan puang Yesu. Allo totemo la umbasa ki kadan na puang matua situr renungan harian toraya. Senin tanggal misa bulan talu tahun 2020 misa. Kadan na puang matua lamai kadadian 22 ayak misa saya lako ayak sang pulo kasera. Dolo yung may latabasa ta masambayang. Ambek mamaselan seruga mak kure sumanga akan belambi totemo belana liu mamasemi pak kaborok mi mempayan lako kami masola nasang. Kimentengka tama allo ba'ru bulan ba'ru hatu totemo. Laki pamulai tudiona mintu pengkaranganki. Rampokan ni di olomi puang, pasakekan, la umbasakan, siala unanungkan kada maseromi, kamasekan puang, denopa na kuasa pena masalomi, tudukan, sakekan, na kada maseromi, la mendadi, sulo lan katuangki, lan puang Yesu kinai masambayang. Amin. Kadana puang matua lamai kadadian 22 dipamulai dia mai ayak misa saya lako ayak sang pulo kasera. Kapatonganan Abraham disudi. Pakalan demi pisan ia moto namangka tumintu nato bami puang matua tu Abraham nakualako. Abraham, maakadami indesia nak puang. Makadami puang. Totemo, ala itu anak tunggakmo. Ia mo Isak, tumu pakaboro. Solan nila kota Namoria, amo pemalaran ni dio. Lamendadi pemala ditunu pupu. Dau misa buntu, tulaku pakitangko. Melambi mi, milik mi tu Abraham. Nalapiki tu keledaina, anna solan ni tu solana, da dua. Sia ia tu Isak anakna. Siana piak tu kayu, lana pantunuan pemala ditunu pupu, anak edek male lako to inan mangka na pokadan ni puang matua. Ia tonna maatalung allomo na bangunan mi Abraham tumatanna anatiro mambela itu inan ia to. Makadam itu Abraham lako solana. Toro mo komisola kelede indete. Na ia tu aku solat epia, lamalende to lako. Ia kemang kamu kan menomba, la sulesiakan saya. Nalami Abraham tu kayu, la dipantunuan pemala ditunu pupu, anna papasan ni tu Isak anak-anak. Anak ia kalena untang keruaya sia piso, namale sola duai. Makadam itu Isak lako Abraham ambe na nakua. Ambe. Mebali mi, nakua, apa ranakku? Nakua mi tu Isak. Tiro mi, te api sia kayu. Apa umbara tu anak domba la ditunu pupu? Mebali mi tu Abraham, nakua, anakku. Puang matua, ialah umpadeni kalena, tu anak domba la ditunu pupu. Malemi, sola duai. Rampo milako inan mangka napokadan ni puang matua. Anagaragai Abraham tumisa inan pemalaran napalangan ni tu kayu anapungo itu Isak anakana napandan ni dau inan pemalaran daona lukayu. Nabena mi Abraham tulimanna laun nalapiso lanareresan anakana. Apa metambah lako kalena tu malaika anak puang. Dau mai suruga nakua. Abraham. Mebali minakua. Indesi anak puang. Makadam itu malaika nakua. Daamu pata apai 5 tupia. Siada amu patung balenni.
Apa kuisa mo totemo, tu kaung katakuranmu puang matua, belana ia duka, ia tu anakmu, anak tungga, tae amu pesinampei lako kaleku. Nabanguna mi Abraham tu matanna, natiro itu misa domba, lako dio to boko ona ti kadang tu tandukuna lantok kayu. Male minala Abraham, anna pemalaran ni mendadi pemala ditunupu upu usonda anakana. Nasangai mi Abraham tu inan ia to puang umpadenni. Ia moto, anna saya lako totemo, nakua tu tau dao buntu nani puang la umpadenni. Metamba mak penduan mi tu malaika anak puang dao may langi lako Abraham nakua. Umbase na kada usa abu kaleku kadan na puang. Tubelan na mupogau te iyan na te siya tae amo pesinampei lako kaleku tu anakmu iya mo tu anak tunggaamu. Manasa laku bengko karongkosan kapua siya laku popemba ka kalean tu batiimu pada bintawen doe langi sia pada karangan dio biringi tasik sia lana lapa anasang batiimu tu babangan walinna anna lanmai tarukumu lananai unapa karongkosan mintu ubang salantelino belanna mupengkaulai tu kadangku. Mangka to sule mitu Abraham lako to inanna solana si turumi sule lako Berseba anna torro dio Berseba. Amin kadanna puang. Kombongan masalo na puang tu di kamaselan puang Yesu. Yaitu tema perenungan tatu totemo di parongko belanna mengkaola, diberkati karena kesetiaannya. Di parongko belanna mengkaola. Ia kedenni tomai apa tu mapa adiki undakai, ba tu masussa di kabutui, inang lama banda penanta la urampanan ni. Belanna di tanga sia di pasirundunan tu atu dinai undakai sia untayan ni senga amito tu agan ditamu namane di kabutui tu buanna. Kombongan masalo na puang. Susi moto Abraham to napalakui puang tu anakana lana pemalaran. Totemo alai tu anak tunggaamu ia mo Isak tu mu pakaboro. Solanni lako tanamoria amu pemalaran ni dio. Lamendadi pemala ditunupu upu. Dau misa buntu. Tu lako pakitangko. Ayat 22. Ia tu umur una Abraham 75 tahun na tonna. Tambai puang matua. Tasu lamai tondoko na. Sia untampe paarapuan na. Kadadian 92 ayat apa. Anna allu ipuang matua lako kalena kumua la mendadi misa bangsa kapua la di parongko anna di pakalelean tu sanganna ia tu pangallu na puang matua maneri di sundun ni tonna 100 umu taunna tu umuruna Abraham kadadian 20 misa ya 5 ia tonna kapua motu Isak bu utumi misa pesudi kapua lako Abraham. Belanna apa? Belanna na palaku puang matua. La malaran ni tu anakana. 25 tahun na nane Abraham untayan ni. Namane dadi tu Isak. Misa atu malambe. Sia untamu maarupa-rupa agan. Ondong raka. Petele dio may tau. Belanna misa atananan dapo tu disanga tangala unampui bati. Inde moto ladinai maleso
untiroi kumua ia tu Abraham tae anna turu itu tanan penanna moiraka anna mabanda sangadina tontong mengkaula lako parentana puang kombongan masalo na puang lan sura Ibrani 10 misa aya 10 pitu sia 10 kasera di pokada kumua nakana sai belanna kapatonganan belanna natanga kumua puang matua kuasa umpama limbangun ni tu tau moi anna mate kombongan na puang tu di pakaboro tai anna pesinangkai Abraham tu anakana morai raka anna anak misa diukalena belanna manappa lan kapatonganan kumua ia tu puang matua ia mo oto na mintu kamanaparan ia mo oto na mintu kameloan ia mo to na mintu pa akaboro ondong pi kasalamaran ia mo to mai komita mengkau lalako parentana puang matua ia mo kamauparan sia karongkosan. Amin. Kadanna perenungan kadanna puang matua. Kombongan masalo na puang mai komi tatukku di olona puang matua ta mas sambayang. Tontong komi kipudis ya kipakala abi puang matua belanna liu mama semi pa akaboro omi lako kami taumi kure sumanga atu kada maseromi tontong kinanungan atu totemo kure sumanga puang pasakekan kitontong di parongko belanna mengkaula susi taumi Abraham pasakekan te kami kombongan pasakekan masolanasang te taumi denopa kimendadi tananan saabi lako kombongan lako rapungki lako jemaat kumua tomengkau lakan dio olo malabi imi kurre sumanga puang atu totemo si sola mintu kombongan inde jemaat rama sia mintu kombongan lan ruang virtual kipas sambayangan puang pasakekan mas solanasang pasake tu kombongan mi tu untamui ma akure sumanga belanna ma rupa-rupa katuan belanna di pamaleke dio maisaki ma akure sumanga belanna ma ulang tahun ma akure sumanga belanna lulus ujian sia Buddha pa tu nakure sumanga ataumi kipas sambayangan duka puang tu kombongan milan pengkarangan na la toruan nambe toruan nindo toruan anak toruan ampo lalu mintu apa tu nakarang kamu puang la umpas sake kipas sambayangan puang lante minggu kerja yang baru tu rupa-rupa pelayanan pasake tu majelis gereja pasake tu jemaat deno pa na tontong sito emanda ulo pianni ia te diona umpana atai tu pengkarangan lan kombongan mi kipas sambayangan puang tu pembangunan jemaat rama pembangunan ruang serbaguna ruang sekolah minggu pasake makure sumanga akan sisola anak-anak sekolah minggu untamui ulang tahun maapen 60 nanan tahun na pasake tu anak-anak ki pasake tu tomatua denopa na mendadi saluran berkat lako anak ampo ambe mamaselan suruga kipas sambayangan masolanasang ia tu diona program pelayanan lan jemaat tontong kompuang ungkamaseikan ni ki masolanasang untiroi ia tu diona pelayanan diakonia lan tanga-tanga jemaat mitiro sia mikanasaikan puang deno pa kitontong sito emanda masolanasang
ambek mamaselan suruga kipas sambayangan tu kombongan mi tu atu totemo lan duka cita. Kamu puang la tontong untiroi, kamu puang la tontong umpakatanai. Kipas sambayangan tu pira-pira kombongan tu sementara lan perawatan dio rumah sakit. O ambek mamase, kamu la umpasake, kamu la umbeni kamalekean. Ia tu taumi Ibu Diaken Nyonya Adolfin Sambo dirawat di rumah sakit Luramai. Kipas sambayangan tu Ibu Perunduk Padang di rumah sakit Bayangkara. Kipas sambayangan tu Bapak Yakobus Pagiling di rumah sakit Siloam. Bapak Peter Tenna di rumah sakit Wahidin. Kipas sambayangan tu Bapak Jemi Papayungan tu sementara diisolasi di hotel. Kipas sambayangan tu Anakki Juan Chandra Nathaniel dirawat di Banua. Kipas sambayangan tu Ibu Anom Patimang dirawat di Banua. Ibu Herliani Septiani Enos yang dalam perawatan Tuhan pulihkan. Nayatu tomatuangki lan tanga-tangana jemaat jasang siulurangki tu maras sampah lan perawatan dio Banua, Ibu Agustina Patongloan, Ibu Dorce Tumembo, Ibu Cehadengen, Nenek Boko, Ibu Matius Ruru, Bapak Anton Langke, Ibu Juria Langke, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbu Awal, Nyonya Simar S. Ginting, Bapak Yi Salulinggi, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Ibu Ludia Kandola, Saudara Vince, Frice Mekowihan, Bapak Samuel Kambuno, Bapak Yusuf Dengen, Ibu JS Banne, Saudara Naftali Minna, Saudara Eva Yanti Lantang, Saudara Ibu Hermin Bongga, Ibu Yohana Bura, Bapak Agus Mangi, Ibu Damaris Siri, Bapak Sugeng Prihatno, Ibu Baharudin Dendang, Bapak Yakob Buang, Ibu Peter Tenna, Ibu Hermin Barang Ruse. Nabak tu pira-pira patu kombongan ta eki sa abu di olomi, kamasei pamaleke sia pasake puang. Kipas sambayangan duka tu mintu pengkarangan laki patu lako, kamu puang la umpasake kan masola nasang. Toma parentaki puang kamu la umpasake, deno pak nama parenta si turuk lalan pak porayami. Pasake kan sia bengkang kamatotoran, umpasadia kaleki tu jemaat la divaksin COVID-19. Kamu puang la kamasekan, kamu la umpasake kan masola nasang. Pagarri ikan ni opuang mi perangikan ke mas sambayangkan umpotete puang Yesu, puang pelabakna kasalangki. Amin.